Ku gwebiwa ka mupfinyi Nkosinathi Phakathi swi tisa kurhula eka vatwisiwa ku vava na mindyangu ya vona. Huvo ya vululami JSC va ri ku Vahlophe a nga ri kona eka ntshamo wa vona n'hweti leyi a swi nga kavanyeti nchumu. Vaka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Matimu Khosa riperile. Wanuna loyi a nga pfinya vavasati vo tala Nkosinathi Phakathi u nyikiwe 21 wa swigwevo swa vutomi hinkwabyo ekhotsweni. U tlhela gwebiwa 719 wa malembe hi milandzu ya ku tlhakisa, ku ba, ku yiva ni ku sindzisa vatsongwana ku vona swa masangu. Phakathi u endle milandzu leyi eka tindhawu ta ekurhuleni exikarhi ka 2012 na 2021. Khoto yi sele swinene swiendlo swa Phakathi, yi sele tihanyi leti a nga siyela va nga va twisa ku vava ni mindyangu ya vona va ri na swilondzo swa vutomi hinkwabyo. Khoto ya pfumela leswaku Afrika-Dzonga na xiphiqo xikulu xa ku pfinyiwa ka vanhu, naswona ku fanele ku rhumeriwa hungu ra vukarhi. Yi tlhele yi ku Phakathi a swi tiva leswaku u endla yini. I found that the fact that the accused was in possession of a knife and a firearm clearly indicate that the offense were premeditated. Khoto ya le henhla leyi nga tshama ePalm Ridge yi ri Phakathi a nga tikombi ku tisola. The victims are vulnerable members of society, namely women and children. The level of sexual violent crimes towards children in our society has reached a dangerously alarming proportion. Mahluronkulu Makula Makwe u ri swiendlo swa muhehliwa swi ve ngopfu a ku nga ri na nchumu lexi nga ta endla leswaku a hunguteriwa xigwevo, naswona a swi nga ta endla leswaku a nga nyikiwi swigwevo swa vutomi hinkwabyo swo hlaya. The mitigating factors in this matter do not outweigh the aggravating factors of this matter. Eka van'wana lava nga twisiwa ku vava namuntlha i siku ra vululami eka vona. Truly speaking, sithokozile, even though what that guy has taken from us, there is a void in our hearts, in our families. Umthetho uze waba ne-justice kuma-survivors. Mna njengomzali ngifuna kuqala ngiqale ngibulele uNkulunkulu kuyo yonke into because bengasilula as abazali. Baxiyenge xa vuchuchisi ku nga NPA va amukele xigwevo hi mandla mambirhi. The 42 life terms are for rape, and the rest of the sentences are also for rape, compelled rape, compelling a children to witness sexual acts, theft, assault and kidnapping. Kasi vito ra Phakathi ra tsariwa eka nxaxamelo wa lava nga xanisa vanhu hi swa masangu. Huvo ya swa vululami JSC va byele khotonkulu ya Joni leswaku ku va Dr. John Hlophe a nga vi kona eka ntshamo wa vona n'hweti leyi a swi hoxekangi. Vandla ra MK Party na Hlophe va le khoto ku lwisa xiboho xa JSC xa ku ala ku hlwerisa ntshamo wa JSC ku fikela loko ku fikeleriwa xiboho mayelana na xiyimo xa Hlophe eka JSC. Vandla ra MK na Dokotela John Hlophe va lava leswaku khoto yi cinca xiboho xa khomixini ya vululami xo ala ku hundzisela emahlweni siku ra ntshamo wa swikambelo swo thola vaavanyisi, siku leri nga vekiwa emusumbunuko wa vhiki leri taka. Vayimeri va khomixini hambiswiritano va vule leswaku ku nga vi kona ka Hlophe i mhaka ya xiboho xa khoto ya le henhla ya Western Cape ku nga ri khomixini. While the courts have acknowledged that the list of office bearers composing of the JSC is carefully structured, the cases confirm that the absence of a JSC member does not, without more, invalidate the proceedings or the JSC or its decisions. And that's where we tend to the relevant judgments, because they make it very clear that it is only when the absence lacks proper justification that there might be a nullification of JSC proceedings and decisions. But where there's proper justification, there isn't. Vayimeri va Dokotela John Hlophe va vula leswaku u ni timfanelo ta vumbiwa to va xiphemu xa ntshamo wa vhiki leri taka. And that the full court in interdicting his participation in the imminent proceedings beginning on the 7th of October simply does not detract
from that designation to the JSE. I don't think there is any controversy on that issue. All it does is merely to disrupt his participation in the imminent proceedings beginning on the 7th of October. It doesn't nullify the right, as one of the respondents contend. Well, as the JSC person, he's still designated JSC, he's still a member of the JSC. He's still a member of the JSC. Just a court order saying he can't participate in its proceedings until Part B of the matter in the full court comes to fruition. Exactly, but we say that he has a constitutional right to participate in all proceedings, including the 7th of October proceedings, as a properly designated member. Matlhelo mambirhi ya karhi ku njhekanjhekisana ekhoto ya le henhla ya Joni. Loko swa hatetano bandla ra DA va ri nandzu lowu nga ekhoto mayelana Hlophe wu ta pfuna swinene ku tisa milawu leyi nga ta sindzisa palamende ku xopaxopa swirho swa vona loko va nga se thoriwa. The people who voted for the MK party are not being disadvantaged by us as the Democratic Alliance in Parliament. They're being disadvantaged by their own representatives who are deciding to protect the political arrogance of their leader in Parliament instead of putting their best interests forward. Like I said, they could have had somebody else go there, but because Hlophe is Lord, as crooked as he is, as dishonest with lacking the necessary integrity to serve in the JSE as he is, they're still choosing to protect him. But that is not an us problem, that's an MK problem. So they should be upset with their own people, right? But like I said, the matter must continue. 2, on there not being any legal precedent that exists constitutionally for him to serve, it is an unprecedented case. Nobody ever imagined that we would be shamefully in a position to, as South Africa, have to sit amongst other nations, considering that we had a whole judge impeached for the first time in South Africa, our land. Nobody thought we would be here. And it is a shame, really, that we find ourselves here as a nation. But we are here and we must deal with it, right? Commissioner Nhlawulo ya Mozambique va le ka mapfhumba ya nhlawulo laha Afrika-Dzonga ku kondletela vaaki va ka rikwavo ku ya vota. Commission va karhi ku letela vatirhi va vona lava nga ta fambisa nhlawulo eLimpopo na Mpumalanga, naswona vaaki va Mozambique va ta vota vhiki leri taka hi Ravunharhu. Mutirhikulori Nhlamulo Mabasa u hi lulamisele xiviko. Vaaki va tiko ra Mozambique va ta va kongoma ku ya vota vhiki leri taka hi Ravunharhu. Vaofisiri lava humaka eMozambique kambe va tshamaka laha tikweni ra Afrika-Dzonga va sungurile ku lulamisela ku ya pfuna vanhu lava nga ringanela ku ya vota. Hi ku ya hi tinhlayo swi tikomba vaaki va tiko leriya va ri na ku tsakela ku ya vota vhiki leri taka. 64,200 na ma-voting station ili 111. Commission leyi langutanaka na swa mavotelo eMozambique va vule leswaku va tsarisile swivilelo leswi nga kona hambi ku ri mitlhontlho leyi va hlanganaka na yona. Swilo langa swi nga kumana swona ngopfungopfu hi mpfhuka ya ku nkarhi wa ku tsalisiwa wa balisa vanhu va balisiwa ekule se ku hi siku la ku vota va fanele ku va ta kumeka ndhawu leyi ku nga ta ku votiwa kona. Se leswo swa hi kanganyisa ku sa hi na switirho swa ku hi nga va tisa hi swona lomu ku votiwaka kona. Xin'wanyana futhi leswaku vanhu lani va tirha hi tirimi tinharhu ngopfungopfu nga Xiputukezi, Xichangana ni Xingheza. Se tlhavukanyiselo ya kona ma karhata swinene ku va fundisa hi tirimi leta tinharhu. Se swi kumeka na swi hi karhatanyana kutsongo. Vaaki va tiko akelani lava nga kuma vutumbelo laha xifundzeninkulu xa Mpumalanga va na mavonelo yo hambana mayelana na ku ya vota. Ina tinyimiserile ku vota, hi vota freedom hikusa hi kombela ku cinca etikweni lena la Mozambique. Hi ze hi ta fika la Mpumalanga hi siwa na tiko la hina hi ku hlupheka hi ta vona ku ndla vatsongwani. Avana va hina va fundile maji avana mintirho hi kombela ku freedom a hi tlakusela mahanyelo vana va hina va tirha. A ni nge swi koti ku ya na vota because a reason ku ni vota ni voni because Mozambique na vutsotsi ngopfu every year hi tshama na hi vota hi minyaka hinkwayo tshama hi vota mara u cinci nchumu. Vaaki va tiko ra Mozambique va kondleteriwa ku ya vota vhiki leri taka hi Ravunharhu. Switichi swo votela eka swona swi ta pfula hi awara ya 7 nimixo naswona swi ta pfala hi awara ya 6 nimadyambu. Nhlamulo Mabasa Umongo SABC eMpombela. Kasi loko ha ri eka hungu rero swilo hinkwaswo tikomba swi lulamile ku ya ka nhlawulo wa tiko ra Mozambique vhiki leri taka.
loku ta va nhlawulo wa vukombo eka xidemokirasi eka tiko leriya. Muyimela ku langwa vandla ra Frelimo Daniel Chapo u ya phikizana Vinasho Mondlane loyi a nga muyimela ku langwa loyi a tiyimiseleke swinene. Tanihileswi Mozambique ri lavaka ku tiyisa xidemokirasi xa rona, vaakatiko va Mozambique va taka nhlawulo vhiki leri taka hi Ravunharhu. Vandla ra Frelimo ri languteriwe ku hlula ku yisa emahlweni no fuma eka tiko ro akelana. We have the same challenge. That's why I think that's very important to be together, to be closer, to be unit, to talk about our challenge, and always to be together because we want to win. And I'm sure that 9th of October we will win in election, and I will be a president of Mozambique. Maputo veri swilo hinkwaswo tshamisekile ku vona leswaku nhlawulo u famba khwatsi. Ehandle ka tiko ku ta va na switichi swa nkombo swo vota eka tikonkulu kasi swimbirhi eka matiko ya le Europe. We managed to register around 215,000 Mozambicans in South Africa. The biggest electorate will be in Joburg, and then Limpopo and Mpumalanga, Pretoria, and then KZN and Cape Town. The Cape Town is the three capes is the smallest number that we have. Swin'wana swa swivilelo leswi nga kona ku nga seyiwa eka nhlawulo i xiyimo xa ikonomi, ku cinca ka maxelo na mhaka ya vuhlayiseki eCabo Delgado, laha matiko ya SADC ya nga tshama ya thola mavuthu ku lwisana na migingiriko ya valwisa mfumo. Swatano bandla ra ANC leri ku nga vanghana vakulu va Frelimo veri va ta veka tihlo eka nhlawulo. We will be participating in the Siyanqoba rallies that are taking place both here in South Africa as well as in Mozambique. One of the officials of the ANC will be in Mozambique together with the candidate president and all other leaders of Frelimo on Sunday. So atatano ku nenhla ya le henhla ya volanguteri va nhlawulo ku katsa na lava humaka eka matiko ya SADC na le Mozambique ku tisa leswaku nhlawulo u famba kahle. Kasi mahalangute mahungu eka SABC. Khale ka holobyenkulu wa KwaZulu-Natal Willis Mchunu u tshike xifumo eka vandla ra ANC laha a vulaka leswaku xivangelo i ku va ku ri na ku tsukuselana mahlo endzeni ka vandla ni swisolo leswi nga kona ehenhla ka mavonelo ya yena ya ku vumbiwa ka mfumo wa nhlengelo GNU. ANC yi ri Mchunu u rhambiwe ku ta kanerisana ni varhangeri va swifundzankulu. Hi le tlhelo ku ni mavonelo yo hambana mayelana na xiboho xa Mchunu. We did receive the letter yesterday night through the branch secretary of Ward 33 where Mr. Mchunu resides. And I must say to you and your viewers that it is a very sad day. It is a very sad moment receiving such a letter from the leader, a cater, a reservoir of wisdom in the organization, a best negotiator. Mchunu was not just a member. Indeed, he was beyond that. And to us, at most of the time, he became the regional center. Wherever that we're engaged with the challenges and problems, we're more relying to him. I don't think that the argument that he's putting forward is valid, that he has walked out of the ANC because of his critical stance regarding the GNU. He might hold those views, but I think there's more to this than meets the eye. And I'm not talking about the rightness or the wrongness of his decision, but I think there are other underpinnings surrounding the decision that he made. Xipano xa vativi eka swa vufambisi bya timasipala va ri va lulamerile ku teka vulawuri bya masipala wa Thabazimbe eLimpopo. Leswi tiyisise holobyenkulu wa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba loyi a endzele masipala lowuya. Rendzo ra Ramathuba ri landzela ra huvo ya swifundzankulu lava nga pasisa xibumabumelo xa ku teka vulawuri bya masipala hi ku tirhisa xinawana xa 139 xa vumbiwa bya tiko. Mutirhikulori Pumani Baloyi wa vika.
Vumbiwa bya tiko byi nyika mfumo wa xifundzankulu matimba yo teka vulawuri bya mafambiselo ya masipala loko masipala wo kumeka wu tsandzeka ku phakela vukorhokeri eka vaaki. Kusukela mbuyelo wa nhlawulo wa mifumo ya miganga wa 2021, masipala wa le Thabazimbi wu taleriwe hi tinyimpi ta tipolitiki. Leswi swi tanihileswi ku pfumalaka vandla ra tipolitiki leri nga kuma tivhoti to enela ku va ri fuma masipala lowa ri ri roxe. Masipala wu kolota mazanazana ya mamiliyoni ya tirandi eka swiyenge leswi katsaka Eskom na Magalies Water. Premier Ramathuba u vula leswaku va tiyimisele ku vuyisa mafumelo lamanene eka masipala lowu. It's about the people on the ground who want that services. You have just indicated yourself that Magalies is not coming on board. Magalies cannot, when we are owing them over 190 million. They're not going to come on board because they also need that revenue for them to be able to function. Eskom came up, Treasury came up with a way on how to assist you to settle the debt of more than 300 million of Eskom. But we are not complying. We failed to meet those terms and conditions that were put on board. And why? Because we are not stable. We are under distress. We are in ICU. We need ventilators. So with that, maybe let's come in and the MEC for Coxsackie and the MEC for Finance, they are working on an administration team. We are not bringing an individual, because bringing an individual, it's a high risk of that individual end up being co-opted into your system. Xipano xo fambisa masipala xi languteriwe ku fambisa masipala eka tin'hweti tinharhu leti taka loko va IEC va ri karhi va lulamisela nhlawulo etindhawini letiya. Ipimani Baluwa Mangwa, SABC, ePolokwane. Un'wana wa lava nga pona eka mhangu ya ku dloka ka muako wa le Georgia Western Cape emasunguleni ya nan'waka u tsale buku ku hlamusela hi mhangu leyi. Delvin Safers u hlamusela hi laha a nga kota ku pona ehansi ka muako wa ntlhanu wa swithizi ku tlula 28 wa tiawara. 30 wa vanhu va lovile eka mhangu leyi. Ntlhanu wa tin'hweti hi mpfhuka xa khombo leri nga humelela eMossel Bay, wun'wana wa lava nga pona u tsale buku. Safer u vulavula hi laha a nga ponisiwa kona ehansi ka masalela ya tisemende na tinsimbi swa muako lowu nga mbindzimuka. Wanuna leyi wa le Mossel Bay u ri u kume nseketelo eka ndyangu wa yena hi nkarhi wa xiyimo lexi a xi tika swinene. The book for me is some kind of therapy also. It also helps me bring out the things that inside of me that I can't really express, that I can't really talk about. The book is about a lot of different elements. Like, it's not only about me surviving, about me living. It's also about what it did to my family while I was trapped under the rubble. Safer u kume nseketelo na le ka un'wana loyi na yena a nga pona eka mhangu leyi no pfukuriwa tiawara tinharhu endzhaku ka mhangu. Havumbirhi va hundzuke vanghana lavakulu. I'm very grateful for him, you see, because we all have a story to tell, see, all of us. But I'm just grateful for him who stepped out of his comfort zone and decided to tell his story. Safer u kume nseketelo ni le ka vanghana na vaaka ndhawu laha a tshamaka kona. Yes, it's brave for him and to tell the other world what happened to him. It's an opportunity that arose, although there was a tragedy, an opportunity arose out of that, and he grabbed that, and for that I've got respect. And my wish is that he will inspire people, that it's a message of hope, and that others can learn from him. Mhangu ya ha ri ku lavisisiweni. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dollar i 17 rand 46 cents, pound i 22 rand 90 cents, euro i 19 rand 16 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 31 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,660 hi ounce, platinum i $1,000 hi ounce, nxavo wa oil yimbisi i $78.26 hi mphongolo. I makumu ya mahungu ya namuntlha na ya vhiki leri, hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Mi va na mahelo ya vhiki yo saseka. Riperile.